Вот. Бик ажданга ясый, бәясе кыйбат түгел. Өйендә принимать итми, студияда принимать итә, рәхәт, җайлы, иң общий. И теге ничек дип әйтим, каты түгел менә ясыйлар бит шундай. Перманентный макияж деп аталган соң әле теге прям бивать итәләр сине. Тәнеңә татушка шикелле. Миңа андый кашлар ошамый, если честно. Шул сезнең тишегез субханалла үзегезнекеме? Әйе, үземнеке пока. Аллаһка шөкер. Мин бөтен танышларыма әйтәм бугай. Пока стоматолог, безнең стоматологыбыз бар. Тоже бик яхшы стоматолог. Реклама түгел, просто әйтүем инде. Аллаһка шөкер шуңа йөреп башлап. Һәм ул әйтә инде, пока үзегезнең тешләрегез исән сау, шуларны лечитеп, ахырдан протез киеп бирерлек булмасын ди инде. Элекке кешеләр бит инде безнең әниләр генә дә сөйләшеп утыралар. Тишең авырта икән, яматасыңмы, алдырасыңмы? Ямату авыррак булганда инде, алдырабыз дигәндә дә үй алдырганнар, талдырганнар нишә тешләрендә. Яхшы тишендә, начар тишендә. Шуңа күрә пока үзең тишең бар, аларны лечитеп калдырырга кирәк. YouTube'ка яңа концертыгызны куегыз, әле сезне күзәтеп торам, яратам сезне концертыгызны YouTube'ка кәтәм. Ярый. Аларса авылга кайтуга. Бүген менә безгә Wi-Fi-ны кушыга дишләр, бәлки бүген кертеп саларсың. Үзебезгә авылда позор булды, пыш-пыш йөрибез. Өйдә мужик белән ничек тишина булсын инде, ике балабыз авторитетный хатын әйтте, конечно, күршегә. Алмазова ничек прямой эфир ясарсы әлбрәкәнә, обязательно ларсам. Итәгә ясарыз. Бик начар шуландай кешеләр. Минем вообще безнең бит өйдә торганыбыз юк. Менә кичә беренче тапкыр өйдә булган ник, анда да язып җибәргән. Ничего страшного. Адрес нинди килер иде, наращивание ясылармы? Наращивание ресниц шул студияда ясылар. Но мин әйтә алмыйм, потому что шушы коронавирус арасында принимателлар микән юк микән. Альфа Бров КЗН дигән ссылка. Аның альфа, нижнее подчеркивание, по-моему, Бров, КЗН. Исәнсез кайчан 16-сы җитәр аша концертка барасы килә. Надеюсь, бу карантиннарны 15-нә кадәр бетерелер. Тырнакны карарга кирәк. Надеюсь, бу карантиннарны бетерелер һәм без концертларга белән чыгарыбыз дип бик өметләнеп калам инде. Bütün bulgan toylarında менә безнең кичә генә дә 3000 кетнат ниятли баттар, шуңа күрә бер нәрсә дә бездән тормый, оказывается. За нас все решили. Юк, теш наращивание. Теш наращивать итмиләр инде. Безнең стоматологов City Dent КЗН дигән кулгали мәчете янында, по-моему. Сәм сезнең губы красивые свои. Свои. Минем узганына бер тилереп алган идем. О, фотос. Тилереп алган идем, үскә иренемне күпертәсе килеп, шуны прям вообще калт итеп, адам передумала. Оказывается, иренне күперткәннән соң кызыл мунчага кергә ярамый икән. Ирен тегеләй булай килеп, әллә формаларга килеп икән. Мин шуннан соң куркып, үземә укол кадатмаска булдым. Иренемә. Рәхмәт. Исәнсез хәлләрегез ничек? Бар да яхшы, Аллаһка шөкер, исәнче. 15 минуттан безнең конкурс булачак, алар салайса. Кем җиңер икән? Мин җиңел генә ясаладыр дип уйлаган бу конкурсларны үткәргән икәндә. Ул оказывается, әллә приложениелар аркылы, әллә нәрсәләр икән. Чуть-чуть сложновато. Мин уже хотела просто телефоннан, икенче телефонны ачып, бүтән кешенекне комментарийларга просто теге үзем прямойда утырып, сез миңа стоп дип язганчы. Стоп дип язганчы шул прямойда утырасым. Но алай дөрес булмаячак, потому что алдагы комментарийларны получается бит имеет дип китәчәкмен. Мин сезгә мешәтмим ул. У вас свой цвет волос, да. Я вот думаю, на какой цвет можно покрасить икән дип. Дөрес эшләгәнсез, үзегезнең иренегез бик матур. Минем юка шикелле иреннәрем. Чөнки көлгәндә минем колакка кадәр җитә.
И бүтін тішлер көрінеді, шуңа көре мен хотела үскі иринне әзірек көпіртірге, чтоб теге как ниточка болмасын. Ну, қортайғаш, может, керек шығар. Уколарында. Бүгін кіріп қарайым, ютубқа қойға тырышқыз баштан алып ақара қалап қойығыз. Қойығыз қоя алмассыз мекен деп сөйлешсеңіз матырақ болар еді. Неше ешсе, меңа 23. Ерніңізге тек көрмесіз өзім. Рахмет. Ешай, сешіп тұрамын, штансыз. Бек матыр, рахмет. Міне мұнда бетіне менің прямойда қатын қызлар бар бұда көбірек отырады, пилоттарға қарай. Сіздің өзіңіздің тәніңізде нендей өзгерішлер кіртірге тіледіңіз. Кімдір бәлки оттягивание лица ясатыры, кімдір ринопластика бұрынын өзгертірі, кімдір иринерін көпіртірі, кімдір анда, мәселен, ұзын шешін қарайға кестіріп атыры. Қазір бітінде максимальный 100% екінші түрлі кіші ясап қоялар. Коронавирус туйларда отменяется, что ли? Әйе? То есть отменяется. Шеш түсіңіз бек монтыр боятмағыз. Рахмет. Мен хочу чуть-чуть посветлее. Шундай. Молочный шоколад все. Ақылысыз. Рахмет, шек матыр. Рахмет. Рахмет ясын. Ақылы болып бітіп болмай әлі пока. Менің машинада барған уақытта бүгін тоже... Все, екінші күн? Ой. Машинада барған уақытта бүгін шындай fikir келді өзіме. Менің, оказывается, китаплар оқысы келе ұшылау екен. Шына көрі бәкке бүгін қайта-қайта шылай. Бірәнелі китап алып шығырын алады. Хиджама на лицо хочу сделать. Кстати, бик файдалы деп етелер. Но мен қоқам мәтіге шырамлары қалмасы екен деп. Біле бұл страниста отыра тұрған Милеуша есімдіқас хиджамалары өтсе, кстати. Милеуша язали? Сенімді отырсам. Капучиноға боятығыз эфирі. Может быть. Если он около что вид мотор жиры, то нет. Как нет? Есть, конечно. Bizim никах видеосынан бар. Ең бірінші біздің әлі жырлап қаралғана жырымыз. Ол күні біз әлі ана жырлап қана қаралғы бірінші тапқыр әзірлемешеді өпше. Онда қайран видеолар, мен етмесім жоқ деп. Сіз қайда оқыдыңыз? Мен башта 12-ші елда кірдім. Так, 12-ші елда кірдім. Қазан Москва күлетіне оқырған. Анан соң кірдім Қазан финанслар институтында оқу бітірдім мен. И все, высшее образование бар. Оказывается, мен әлі біне недавно ғана білім, бакалавр бітіне не закончено высший болып сонылай. Оказывается, қазір закончено высший болып тұр екен. Зая повезло. Мне за 4 дня почти все проходит, говорят. Смотря кімнің нешелейінде, шынды азғын тәнді болады тегі шырамларының қолыра тұрған. Менің мәселем әлі бұл тақта көрсәгіз, үш бітшей шықты. Бітімі менің ғұмын бітшілер шыға тұрған бітім түгіл, азғын тәнді түгіл, деп сұрасы тегі шырамларда қалмайды. Әне білем мәшкелік қора бітшелері бізіне тегі болмаған қора бітшені сатыға отырған ең бір күні мұншанысың. Бірем-бірем өршінді үш бітшей шықты да қойды. Шуңа көре битіңізге тік тұрғаннан қоғылырға өрам екен, оказывается. Но пока мне шел китайский, корейский, по-моему, Кореяда везлана на метре. Корейский косметика білен бетлерімні емшатып, скраплар сылап, шойттырып кейіп тұрам. Вроде нормально өтіп баралыған болашық. Не язайсыға қадырығын ян кітап шыққан. Düzle siz bir bakılı şeyler bir нәрсе кезінде өзгертесіп сәлемет болады. Рахмет, қамышылсын. А где учится музыка? В смысле? Зайку говорили, привет, Милена, сәлем. Мені тауышсымын. Тырнақ ясылабет. Мен барқыт салонымды. Олёпа, привет. Как формально, кімдер тұр екен.
хорошо. Китапны алмаз оқысын, сен тыңлап қана тап, у него хорошо получается. Китап оқу бір күнге де не помешает. Сіз бек кеп оққансыз. Вам кажется. Привет, матур, кейферсина, рахмет. Әстәғаны шуны нұқпауш, аха. Бұндан бір гіне аппаратны мониторы саныр, әлемшені, не кадар отырады, 5-6 кіші. Зефира қошын әмин яратам деген чықшы ашық. Міне бұл сұрауны, пожалуйста, беріңіздері Адыл Хамзинға. Біз енді өжірін елтірдік, қомын мәселе беремін. Привет, привет. А что лучше покупать из корейской косметики? Мен алдым өзіме тонер. Тонизирующий шундай сыворотка шикілі деп айтымды сонда недавно ғана әліп Пайот фирмасынан алған едім. Скидка бар, потому что 8 март алдынан ритуаль кебетінде тоже тонер деп аталам екен енді, месяз деп аталам екен, жүрсім еткенде бетімді тәттірмен. Мыға бек ұшый. На самом деле увлажняет тебя бетіне и чуть-чуть даже подтягивает, деп айтсам ялған болмас. А былай, мен шу корейский косметиканың аның улиточный составында кремнары бар, нық әйбет. И алоэ вера білен олады. Кремнары бар, нық увлажняйты. Мен бетім құры болғанға көре, крем сүрті берем. Тональный кремін бек сүртіге яратмын. Мені бітшер шыққанға көре гіне тонал сүртім. И патчылары беге бетті-бетер. Мен патчының файдасын көргенім yok, конечно. Но говорят, что күз түбіндегі отекларына, қора болып тұрған әйбілеріне емеш олайын. Мен өзім патчы олғаны бар, мен файдасы көргенім. Мен бек яратам сіздің Нұрлат Шахары. Рахмет, Динар сәлем, біздің аранжировщик. Сіз бек матуры бек болғансыз бәқтіңіз, рахмет ясын. Алмаз концертларда бірінші нәқілетін бек мақсы екілішмесін. Нәме ашымда интересно. Кімләшмін. Динаны қозғанын оқсылады. Бұл уақытта әлімінде екінші екіленерін. Менде шын тұраны білесін келгенін нақылдаттырына. Қой бір бізге бек көп пішірақ комментарийлар да келе, еміш алмазын межелеп үйленген екен деген комментарийлар да ешкіруге туры келді. Мен енді қаларға спокойно қарай башады. Алмазға да теге сен анда типа сіз бар түгіл деген шекілді комментарийлар келгені бар, білалай тұрып қиялантыр, бұқаны білмейіз деп yazғанлары бар. Мен, конечно, темадан шетке кеттім енді. Әмі мен аңнақ ол мені яратып үйленішті. Нәш олғына. Кіші сөйлешайын дөм. А сіз маска снимаете эфир? Да. Вы где? Бархат салонда. Зафиршка привет. Сәлем. А ол дұрысқан мүсің? Ол дұрысқан. Она пришла делать маникюр. Скажите бар. Да. Милена, все правильно. Біз бетінде бұйылғы концертта да айтып, нет, нормально, просто сейчас. Мен қарқылы мен өзім шығып концертта әтей жыр алдынан айтып кетем, что кіші теге әке теле отырайын деп өтіп тұрмас, ойламасын үшін. Ауыр, конечно, сөйлебі. Тегінде мұнда ойламасын үшін, нешік бар, шулай сөйлебіз концерт уақытында біздің. Тұрмышта алынған әйбілер бүтінісі де жырларда көбісі өзіріс тұрында. Мен мәселен анда нейді жырны ой қора нешік мотор дектені оламын. Егер де ол мен жыр көңілім әтмем екен, мен ол жырны жырланымда. Егер де ол менің частично менің тұрда төлікен, мен аны жырланымда. Енді помада білән ебінегізді бұятылыз. Помада түгіл ол карадажда бұл, шыққаштың менің соңқымда көрсетемін.
6 минуттан розыгрыш була. 6 минуттан биз прямой эфир бетә, һәм мин розыгрыш жасаганнан соң запись экраны ясап, сториска кертәчәкмен. Шулай тиз арада башкага гашык булып буламы? Оказывается, була. Я немного отвечаю на вопрос, чтобы тебе было проще. Рәхмәт. Җырлавыгызны яратам, кыйгызга тормыш иптәшегез белән бик матур җырлыйсыз. Мне рәхмәт ясыйм. Бик приятно. Халык эштә бугай. Минем тагын бер генә соравым бар. Сезнең безнең кайсы җырыгызга клип төшерүебезне теләр идегез? Безнең менә хәзер дуэт бик кулымны дигән дуэт бар бит инде алар берсе Альфа бүгенге аңа җыры чыкты. Чыгачак скоро алар берсе тоже менә шушы арада саксофонны яздырып эшләргә инде ул җырында. Молодец, рәхмәт. Бер кулыңны дигән җыр кайчан чыга? Скоро. Без аны яздырып көтәбез. Шар канатым. Шар канатым җырына без инде клип төшерәбез, потому что ул и так ротациядә бара, концертный запись. Салоны пока работают. Вот сегодня, по-моему, последний день. Шар канатым. Ой, приятно. Сәлам, Мишат, привет, привет. Алдыңмы син? Булат иҗат иткән җырга бик кирәк клип. Шар канатым инде. Булат тәле миңа бер яңа җыр бирде. Шундай ретро стильдәге әйтмәсәм, тыңларсың яшәп эсләремне дигән шикелле. Бүген бәлки прямойга кереп, җырларны дауларына алырсың. Илар дигән. Аңын да сезне последний день работает. Монака, привет, я казында, пока. Үкенем. Кеше сүзенә игътибар итмәгез. Через парк килгән сымак барлык булыгыз. Мин бөтенләй аны бетеге. Уже үттем бугай ул әйберне, Аллаһка шөкер. Обидно гына булып ала. Бер 5 минут. Потом үтә. Мин күңелемдә тотмыйм андай әйберләрне. Андай гадәтем. Алмасын якын алам. Керәгеме? Сәгать ничәдә прямой? Мин уже прямойда утырам. Хәзер мин 3 минуттан прямой эфирдан чыгам. Керәм приложениега, запись экраны ясыйм. Алаттан әйтәм. И сториска кертәчәкмен. Иң яраткан саныгыз нинди? 9. Сезнең прямой булмау сториска кертә поведителей. Әйе. Чәчне кистедең әле юк туган апа. Юганым. Тугыз бәхетлесе. Наверное. Безнең әти 7 санын ярата. Бомба. Как дела, красотка? Ой, сәлем. Алла верса, Аллах әткәч теге минусны җибәрәм, потому что вообще күп кеше сорый. ВКонтакте кертергә тырышачакмын, Алла верса. Может, бүген булыр әле. Әгәр безгә бу интернетны подключитсәләр. Алмаз белән прямойга кергәзәләр. Алмасның үзенә сосул пока иде. Может, кроватырандыр. Biz birga tug'iladi studiyada. Ярарова, сәлем. Обязательно. Минем 30, потому что минем только 30 октября туган көн. Минем туган көнем булганга түгел, просто мин 9 сан яратам. Мин ничектер конкурсларда катнашкан вакытта да я 7, я 9-нчы санга әлеге нумерация буенча чыгасың бит инде. Беренче, например, опастральный фәлән, икенче фәлән, өченче фәлән. Мин я 9-нчы санга чыгам, я 7-нче санга чыгам. Шуңа күрә
жол 2 sonunda yaratam. 90 tağırak. Konakka kelgizem. Oy, rahmet. Konaktan boşluk değilim de. Size konakta isteyen yeriz. Rahmet Aygül. Siz de kelgiz. Так, сағат 1 мен прямой эфирден шығам. Ясим қазір розыгрыш. Кірдім сторисқа. Сау болыңыз.